Kasora District Demand Forum SDDF haga jingelang emer jingmut haga pratrek unaitung arjar fly klashime karai ban penbor ek sarkar MDA2 ban aino ek district dagba pensyong nongrem naga jingkular menteri rangba korat ki sangma mena kesantrik kula lengkot arjar fly kata syuaga election emili bak kasora kandai ke headquarter jongkande ke district Batamai ki kli anong sensyar kila rai baka forum gandawan ek sarkar ban kentiu kerdan district ki kasora civil subdivision lani dag baperung Arli constituency kata kasora bat kesyala hagani ke jingalang ladon langru kinong sungsnong na gini constituency nor ki MLA kata ubak Kevin M. William na sora ubak balajit senram na syala ubak Titos Travel Khan MDC kasora ke forum makani kesngi kala penbenar kinong kitkam Batamai jongka kata ubak Iam Freeman Singh CM kahima sora kum chairman ke forum ubak Banlam Lengdo kum secretary katba ubak Atiar CM li berba Alan West Kharkungor pat la penkamti ke kam kum kinong ai jingmun Sutu ka Jingdawa district nila ay sutu ulut kalong justify mo kasyong nongrim kasyong niya tinray kadang tanggaw ka jingge bagata ka jingge kalong bangidan kam ya ka political will ka political decision kabamut kanu ka sorga kababat ya jing sensyang lada dan ya kamuan kalaban ya. Ka original demand ka jungina do bastang kalong ban upgrade be ya ka sora civil subdivision syaka district. Henry ngasutu technical libat ngasutu bakandon gitu. Balada kita gisnong kumbala kali the way from asnong bener like lengkot nong kali mo ka untri gitu gisnong baro kibaha ka sora konstitusi emele balada kimla ban hap kinumla ban long syabar jom ke district kumno pin kondok ek election itu engat lada kan nokeri ka hap ka is kasih ka swear kan ngat ka sora district kumno pin kondok ek election kumno pin enroll lani ma pin penrungi ki epek kibun ki program ki ban mi namar habala ay ke district kemun baru itu gisnong di depan hab haga juga district tengah kuat banyo jing syai nama kata kadang ngom yipi ka ka official map ka bang ibu nagaliang ka forum nagaliang ka sunjuk habang idawai ke district ka official map ini benda lembaga map ka map ka babiang ban pensyai hakmat ka sorkar baka ni ka map ngay jangan ada film ngay ngam tip batang supaya hai ni benta kelak koi tinggi biang saya kanong jeri kau umnyo bat jong ba balajir kamu long 100% kamu keliau kini gisnong kibang ini kedua cik mentadon hani na mujud nong jeri umnyo kini ru di gisnong kibahap hapo ka penusla civil subdivision takadaw kawai ka point ka papide man sutu kalau kumbala keren meneri ba atya babaro gisnong jo kini arti konstitusi kide bande hagaju ka district ba kumjuru kisian di blok mo kalai kro ni don kasyalang ini bandai haga juga district teknik technical problem kibang ikan dengan sengoba nakaliang ka jungi hapat tristong kalau ini pun netip yo kadon dagaway ka arrangement yo kadon dagaway pat karukom pendek isobha pa siya kaya ka jing stu barem ka zonga dengan so katakan dai ko way ka banbu ingi hakam Mereka bagi lasya ya kan ni, naso kanum dan macam ni. Mal ngira long disel, na ya keren show iki kriteria yang ilap yang lut, Kajar karung ipahu, mo ilap yang nadong. Dengan suatu hak jing keren bersih yang mengendu bala dia pergi banyak kan ni. But ndai tangata, ki penuslar ki orang balingin wan sini. Balingin wan tu soal. Jani isyano mau kembali itu penhuan mana nampak like kero nanti
nang tayo kiong jan si Silong, melingin wan si Sora. Di kini kibangasip kedaw ang ni nang bangim day ban suong ban Hastings. Lani ban suong ba ngibiang bet. Himla ban tiu wan hang ni Sora area ro yodan gibam tre. Pikenti kena kata. Yodan gibam hun ni. Nomor tang iwi sinong ban objek lo kelabu jing ya ini. Kata di balong ke konsensus ke di balong kajing menjol lang ke balong 100%. Pi nantang aku arban ajimud hani. Mengalalap hari ini ki senam beladap. Ngia ajimud lang bal forum. Kidon kisnong kibakwa bandon hari ini kenduan bagi kuai ke distrik. Ni tang orang ba sinong marway usai ongim kuat. Okay. Kelami tadi senong. Ngan keren lagi bahasa. Kau mensua ke senong, na senong kram. Mentah ada dua orang bahasa senong. Mo, bahasa senong berim mensua nang kram tre. Orang akwa headquarter station semua jorong. Engkuat suara. Tak ada kaju ke senong. Lai balai. Unrai umarway. Pila ada don ki senong nasoba. Kenang ba menen dan ba keren nang ni ba amba nyami pai ba. Mi pai ba ni kan perstu pai ba. Yang persetuju apa nak? Tapi wanang ni kong kikli Indonesia wan sim yang raya lagi. Yang khot yung paiba, yang pelong yang kedorbar, paiba jom hiya man isno, ban sim yang kajing menjur jadi paiba. Wan sim tang yang isu distrik Ahmad. Nakwaru, bapin sim yang wipat ki isu kibadai ke ekonomi jom ki paiba jom kata. Namar ba yo ini jing dawa distrik yo ke reflect dak umai paiba. Paiba mentah kita yang keren distrik syuti. Ke distrik kedon kam. Henry, di paiba kita keren distrik. Paiba ki kelisa ke MCCL deh. Jayu. Kay kalat yo kam yo jam jo ki paiba ke tahan sara. Nyap yang keren ro ini. Naso man kentui ke kesenjuk, kentui ke forum. Kentulang ini kung ginomi kemar. Tung ini keren ro yang ni bentar kongsan. Kung dapat kentil ke ekonomi jo kipat bak kata hai kata ladang ia menjun mentah kesni ide banyak terhilang ide belong kaju oi kesut mendai tak mafi lemangi kung kinomi kuat andil mo kam distrik kam dadai ngau MDC lemangi te mo district council kam dadon bor kata nasional tam nomi kuat man keren di kesut jo kipat bak lagi ba konstan kini armun apa sah mendai bang keren bung no dak armun lada kini kila esyong arngun bani menjur hakamat syek lista manau bagi la menjur ke distrik ke headquarter sora bagi belong kumta kala abiang ada benda abiang lagi ni kena kawan orang oi kumalo ang manay beli yung syua bagi le syek lista gini bal syai deh kay kapon juli baka way rumah kuat bandio na kabasyay na dapat stick ikata ka santarik jong January arajar apulay ka ba declare si Mistaru na kuat ban syay kata u declare kay yo declare ka district ban pia ya ke is kasiel ka ban gentup ya ka mau seram ban penusla baka het kota kan lo seorang layo tay kata na Pisyong meneh nado meneh piong bau si Mistaru ong ba ka het kota kan dia seorang Rengalai iya kejengkeran kejong uru, bukan ni kemau semeram lo. Kumno ban penuan seni, ukuran ni kepenuh selaru ban penuan seni. Tak kadang ngalong ngamsyai. Nak kadang sama hi ngampak susai do bentah, namar nado meneng ai pia konflik kerukom dia keren. Tak kadang kuat ngamsyai. Usi mestau ong bangka distrik headquarter kan dia sora, kadai ban upgrade be ya ke sora civil service bagi headquarter di sora ne. Mentah pada pipun kod piong biang baga distrik headquarter kena seorang joki arteri konstruksi katahan ni ke mga sadut deh mamenela keren saya ni emeliru di ladapi padio ya kisnong baro jong arteri konstruksi ke bae depan tolong distrik katahan ni ke mga kuat ban keren saya ni jadi ban sutui kan ni di mentami ba abno yang ba jadi ke seorang sebelumnya upgrade saka distrik. What about itu kisnong ibahap seorang konstruksi ibahap seorang sebelum atau kalong
Lada kalau melilai, ngaling biang be. Kapag gumno-gumno aku at district be. Nga biang be, ngamdan problem na. Kiwan lang wan kita kisinong ro ang kurslay na. Tama aku at district. Tamba kajing di bahan tinggi ba kade balong justify. Kanang panginom siya bano biang te, nginom siya. Mo nginom siya. Kerwit biang ang siya Kaju kami ke problem. Dalam yang te si mesta ikai school ini pengibiang atau kamau ini pengibiang atau kamau sampai kalau ta ini si ang minilek dan bori nilek man kapor ta mo kadang-kadang aku ba nado meneng akaran ni kata ba kade balong kabasya kade balong kabasya kwa sora civil mission to upgrade to district itu tong ini stick ta melilek kalau melong ya ta amtip ini stick ta tapi om sora konstitusi sila konstitusi di mana distrik dong ini distrik angsa nomor kaya kebagilam sumut bagilian nakabot ke political will kebagilam nakalian ka sorka ay ka sora syara distrik ngadan kisnong iba persya kina ada ka case Trump kelas 1 distrik tarang ikwa banyak sukswa ya teli borok kisnong anuk saya pi para kini kisnong esi banasela natay siyang kiyang impa wan po sora kina naga case kana STO daga high court jayo asakot takadaw ngiran kam banyak tili banyak khotla ya poro kinong kiklinong sinsya jong kisnong kibhap na sela bat na sora kata baringkom i nomor ped kum kiklinong sinsya kumengi ke MLA gidan katem sansnam katrai brenjung phiru dan gibaran na padang katem rumla banwang ba tadap election sorda ke sakatu kan istem one do way wangam kwa I habdan gaji ke trai lang rekan mo atrai boro ki setting sorda hangni trai kidang ejo mo ini si dan bakalla one do way wangam kwa tak sakut makam ing hablong renti habdan ke jipan suthu iki pai pa lajan malla kisno ba beleng idan kam kan district hoi pin kan yu au bi bro nong gi kwa district pensai ke jipan toing begini government jobs ko mo manna kam de galinti markitu harin ka to ni system kilong saturated so mentau system your district kin mi ki kam had chaka DSC ar khole phongon laban thap kam harin ka to ni system adam haban up yang hadomi vacancy mo kita ka diga wega jikisha joki kam government jobs mengikan kam sarkar tiga pangidan kam nakalion jonga te beling kwa ngakwa district mo maranong kita ka revenue babi nani na euro kobon naka subdivision jongi lagi dala ka jong kanu ka aseso kani ka bisa babi nakan ka than ga jongi hi talang petre kam ta hakini arli constituency mo kaban lesing nang kaman pa na sarkaro taka fund kapisa wi royalty wi na kanila shela bana sora apan trekam tang hane kumulong manta kidan ki judge scheme kabang hiyo mo habi ay lang district bro howe is kasihels kaw mi na kanila thanjungi hi ti habang yakran kani ki snong ki thaw bro hapan suthu iki ke ga jing mantoy alang hiyo kane mo mli ba suang ni kwa thap kam ki brio buat ke office ladan hang ne ke bahasa astanga transport na pakla buat ke office ladan manshu upgrade penkla IDC office ladan tinggal hapan suthu iki pai baro mo aku ka jinge teli nasela ngathrai kamdan jinge buat kisnong ke teli mo kena kalian jinge MLA ngathrai ya jakan manshu temaka jinge kalomba ki pai bang kap yang mencur lang kabuksan kadi ka jingi teli panagaliang ka jonga sin kendujur bala kumno dan kam ban penya teli yaki kli non sin nong keleng saudo khnang baka no ka jingdawa nagaliang ka jong kalong sisha ka sur ka bay teli nagaliang jong ipat baro kumju khnang bangi kimilenti baki ke baro kilong kibacho namar sisen bay teli nagaliang jong pi kumki non sin nong sisen bay teli nagaliang jong ipat ba nagaliang jong i kumkinomi kmat ringim don lenti da kumoy pat banyak ringkat lang barki pat
kenang bakano gono jing temu ka bahak mandu kathong ka panagalyang jo ki paipa kidot kathong panagalyang jong kinalam snong kidot ingetskan paling ba ka jing trelang i nginla panpenon no lingba ka jing trelang jong paro mangi so thu ka jing thau jong district hakano gono ka benda jong jilla ka benda ka ba kongsan di so thu hoi dan na pedeng jong ki ba ki ba so thu le si pakata ka district ka ba le si shisel na thau ka district ka kam ga jam na menta ki kun samla mdan jing arta tin shup henry nga shupwa pen sai hakman jong pi ka jing thau ya ka district hakano no ka benda jong jil ka phang bat ka thong ka ba hakman du ka long banon ra i ka administration bat penjan ya ka administration show pai ba kanang bakanong ka basuk banai kata ka jing sakri ka bajanai na ka benta ki pai ba